3 minutes to presentation of auction foals. The arena is closed, the jumping arena is closed, and will be open again 10 minutes before the next class. Ja, så er der kun 3 minutter tilbage, og så starter vi med præsentationen af auktionsfølgene på Springstadion. Det gør vi altså om 3 minutter, og så er der præsentationen af auktionsfølge på Springstadion. Så er der klar ude på sidelinjen. Presentation of the auction foals at the jumping area in 2 minutes. All foals will be let in the top of the arena. Go one around and a little extra, so you can see all the foals. We will show 20 foals in total. Catalogs is available in the show office, in the VIP and around the arena as well. And we will show the foals in catalogue order, as we will auctioneer them in the evening at the auction at 20:30 in catalogue order. Når vi starter lige om lidt, så ligger vi jo meget hårdt ud. Vi er ikke helt klar endnu, men når vi er, så ligger vi hårdt ud med katalog nummer 1. Et absolut topfølge efter Franklin med Don Federico som overfra Ibicus i 3. led opdrættet af amerikansk solrød med Ferrati hoppefølge. Og absolut et af topfølgene på den her auktion. The presentation will take on in very short time, and we will start with one of the most expressive fillies ever seen on an auction. That is catalog number 1, Ferrati by Franklin Don Federico Ibicus. Bred by the same breeder as was the breeder of the winner of the World Championships for young horses, Fientini. But we are ready to see the first foal in the arena. Catalog number 1. We will see her again in the evening. At the Nordic International Sales Foal Auction at 20:30. Here she is. Ferrati by Franklin Don Federico. Altså katalog nummer 1 her. Ferrati efter Franklin Don Federico. Et helt ekstraordinært topfølge. Ladies and gentlemen, look at this one. What a filly. So, this is the first to go. Catalog number 1 ready for this evening's auction. Ferrati by Franklin Don Federico. The second to go is a colt by Flores Count. The inside is Tailor-Made Temptation, Solos and Lantinos. Also here we have one of a kind. Going in this evening as number 2 at the auction.
kan mine damer og herrer, endnu et absolut topføl. Tophøjs Ferrari med kalon nummer 2 efter Floris Count betaler med Temptation som morfar. Endnu et følge af helt fantastisk klasse. Ladies and gentlemen, look at this one as well. A colt with excellence, with power, by Floris Count, and Brett had a very good dam line by TaylorMade Temptation Solos Lantinos. This is catalog number 2. Catalog number 3 is next to go. This one is Totilas Pilekær by Totilas. Dam line is Sir Donahal Dinero Finestern. This is a colt and by the famous Totilas. Dam line Sir Donahal 1 Dinero Finestern. Så altså her i Totilas, mine damer og herrer, med katalog nummer 3. Totilas Sir Donahal 1 Dinero Finestern. Totilas Pilekær. So, catalog number 3. Totilas Pilekær by Totilas Sir Donahal 1 Dinero Finestern. Number 4, from Germany, from Westfalen, we have number 4, a filly by Vitalis Rock Forever Florestan. Så her er altså et hoppefølge efter Vitalis med Rock Forever som morfar. Florestan er i 3. led. Så et af følgende fra vores tyske venner i Westfalen. Også et topfølge. So, ladies and gentlemen, this was number 4. Vitalis Rock Forever Florestan. And the filly ready for this evening's auction. Also very nice indeed. So we are ready with the next one. Number 5, all the way from the Netherlands. Milieu de Jeu. A filly by Revolution. Florancio Rubinstein. Altså her et hoppefølge. Hollandsk hoppefølge. Men efter Revolution med Florancio som morfar. Rubinstein 1 her. I 3. led. So, ladies and gentlemen, number 5, filly by Revolution, Florancio Rubinstein. Going in as number 5 tonight, bred by the famous breeder, Emile Ducheux, from the Netherlands. Hoppefølge herfra. Den kendte hollandske avler, Emile Ducheux, altså efter Revolution, Florancio. Number 6 is the next. Number 6 is Francis Lightfoot. This is a colt by Franklin Michelino Actuel Meiserich. So, once again, a very nice pedigree after Franklin. So, Franklin Michelino Actuel Francis Lightfoot. Number 6 is a colt. Altså et hængstefølge her
efter Franklin, men hvis ligner som morfar aktuelt i tredje led. Fra Story Lightfoot, Francis Lightfoot, endnu et superfølge efter Franklin på auktionen her. So this was number 6, Francis Lightfoot. Number 7 is next to go, UN, unnamed, from Germany, by Sir Henrik. This is also a colt. Florasco is on the down line, Dinero and Vacant. So look at this one, very, very nice Sir Henrik. Colt. Bred in Westfalen, and going in the auction as number 7 in the evening. Altså nummer 7 i aftens auktion her, efter Sir Henrik med Florasco som overfra. De lever i tredje led, så finder vi Vacant endnu. Et højkvalitet følge klar for aftens auktion. Altså her med nummer 7. Sir Henrik og hængstefølge. Number 7, Sir Henrik Florasco Dinero. Next one we will see is also a colt. It's number 8, Rockabye S by Revolution. Dan Ryan and Isabella Stuff, Londonderry got this. So, Revolution, Bittenstaff for Londonderry got this, Colt and Catalog, number 8. Altså katalog nummer 8 her, kære publikum, superfølge efter Revolution, Bittenstaff. Morfar Londonderry er i tredje led, og hængstefølge er altså klar her, katalog nummer 8 for aftens auktion. So catalog number 8 ready for the auction of the evening. By Revolution, Bittenstaff, Londonderry. And catalog number 8. Catalog number 9 is coming into the arena. Catalog number 9 by Dream Boy. The name is Darcy. This is a colt. Dream Boy. Dam line is Sedona Halwa. Beluka Folkentans. Så her. Katalog nummer 9, Darcy V. Hængstefølge fra Lille Kamp. I det nordsjællandske efter Dream Boy med Sedona Halwa som overfra. Beluka i tredje leder. Folkentans i fjerde. Og endnu et meget tiltalende hængstefølge her på auktionen. Another very nice colt here presented at today's auction, Nordic International Sales. So catalog number 9, Darcy We by Dream Boy Sedona Folkentans, number 9. We will now find number 10. Number 10, unnamed, from Germany, by Don Deluxe, Thoroughbred and Likoto, Pete Booger and Alimar. This is a filly. So, a filly number 10, by Don Deluxe, Likoto, Thoroughbred, and then Pete Booger. Altså her et hoppefølge med Don Deluxe som far, morfar, han er fuldt betingsen Likoto, og så finder vi Bube og Alimar. Et dejligt hoppefølge her, født i det tyske Hannoveranerforbund. Og altså katalog nummer 10. So catalog number 10, by Don Deluxe, Likoto, Pete Bube, and catalog number 10, a very nice filly, ready for the auction in the evening.
The next to go will be number 11. Number 11, Stine Spenhua. This is a colt by Bossalino. Bossalino, a son by Boston. The dam line of this very nice foal is Florenciano, Centroid Leandro. First foal of this very nice mother. Bossalino, Florenciano, Centroid Leandro. Colt, catalog number 11. Her har vi så kalon nummer 11. Stine Spenhua efter Bossalino, der er Boston, Fiedermarksen. På morsiden finder vi Florenciano, Centroid Leandro. Altså her første følge på den her helt utroligt tiltalende morhoppe. Florenciano-hoppen Stines fat i ende. So, catalog number 11, called by Bossalino, Florenciano, Centroid Leandro. Next to go. Number 12, another colt. Et andet hængstefølge her. Number 12, Foxtrot A. Foxtrot A is by Franklin. Dam line is Blue Horse Romanov. Blue Horse Don Chaufron. Very nice colt by Franklin. Once again, top foal by Franklin. Presented at the auction and ready for this evening auction at the Versace Arena, 8:30 in the evening. So here, catalog number 12, Franklin Romanov Shuffle. Altså nummer 12 her, helt selvfølgelig efter Franklin med Blue Horse Romanov, som overfra og Don Shuffle i tredje led. Missed it. The next to go is number 13, Flanagan by Franklin. Mother line, down line is Don Chaufron, Blue Horse Don Chaufron, Rubinstein. Flanagan, Franklin, Don Chaufron, Rubinstein. This is an embryo transfer. The mother is actually now competing in Grand Prix. International Grand Prix d'Orsay. Altså her på Bettina Jægers superhoppe Vimovorens Roxanne, der går Grand Prix d'Orsay. Et dejligt Franklin følge her på en ruehoppe med Don Chaufron som overfra Rubinstein i tredje led. So remember this one, number 13, out of embryo transfer, bred by the dam, Vimovor's Roxanne, which is competing Grand Prix at the moment. Number 14 is next to go, a filly by Franciscus. Sedona Halawa, Zindamine, Florestan. So one of our German friends from Westfalen. You have this very nice filly, number 14, Franciscus Sedona Florestan. Altså her nummer 14, hoppefølget, der er unavngivet fra Vestfalen efter Franciscus med Sedona har lidt som overfra. I tredje led er det Florestan, og så finder vi Brentano 2 i fjerde led. Remember this one, number 14. It's a very nice filly by Franciscus Sedona, number 14. 15 is next to go. We're ready for number 15. Adrups Renero by Revolution.
Dinero Rådiamant. A colt, so a colt as number 15 by Revolution, Dinero Rådiamant. Ero goes Rinero. Og her igen et helt selvfølgelig ser vi efter Revolution. Dinero her morfar i tredje leder. Det er Rådiamant. Og et som er katalog nummer 15. Katalog nummer 15 altså. Efter Revolution, Dinero. Katalog nummer 15. Number 16 is next to go. Let's go with number 16. So remember this one, number 15. Was Dinero by Revolution, a colt. Dinero, let's go inside. 16, Royal Process by Revolution, Romanov or Blue Horse Romanche. This is a colt. So a colt again by Revolution. Then line is Blue Horse Romanov, Blue Horse Romanche, Ragtime. And number 16. Så her nummer 16, Royal Process efter Revolution med Blue Horse Romanov som overfar, i tredje led Romanche. Og hvis vi kigger på den, så er katalog nummer 17, den viser vi først i aften på storskærmen. Den er nemlig hjemme sammen med sin 25-årige mor, og moren til nummer 17 er faktisk også mor til blandt andet Atrupgårds Cassidy, og den ser vi altså i aften på storskærmen hjemme fra marken på Atrupgård, så derfor går vi til nummer 18. Number 18 is next, so remember 17 we will first see in the evening of the fall auction. 18 is next, 18 by Bossa Nova. Dinero in the down line, Sanamur and Münchhausen. So here Bossa Nova, Dinero, Sanamur, Münchhausen. Catalog number 18. A colt from Westfalen. Så her er altså et tysk følge efter Bossa Nova med Dinero som overfar. Sanamur er i tredje led. Nummer 18 her, altså et hængste følge. Number 18, a colt by Bossa Nova, Dinero, Sanamur. Very nice colt by Bossa Nova here. Remember catalog number 18. Number 19 is the next. 19 by Vincent Marinello. Vincent Marinello is the sire of this colt. Number 19, Vittorio. Vittorio by Vincent Marinello, a colt. Down the line we find the Mare of the Year, Stigma in Danish Warm Blood. Tailor-Made Temptation, Central Hit, Master. Så her. Det næste selvfølgelig i hallen, eller på banen har katalog nummer 19, Vincent Marinello, sønnen, hængstefølget, Vittorio, katalog nummer 19, morsiden, mor er Stigma, og så oppe i dansk område, Tailor-Made Temptation af morfar, Sandro Hit, og så finder vi Master. Og så her, katalog nummer 19. So remember catalog number 19 by Vincent Marinello, Tailor-Made Temptation, Central Hit. Ready for this evening's auction. This very nice colt. Number 20 is next to go. Number 20, Jorge Vangelis, HP Vangelis, number 20. This is a colt by Vitalis. So Donahal Classicer. The dam is elite and state premium mare in Offenburg. This is a very nice colt by Vitalis Sedonahal.
This is the same dam line as we find in the famous stallion Fürstenball. So here colt, out of the famous breeding by Fürstenball and by Vitalis himself. So here, catalog number 20. The last to show you, because number 22 is also only shown in the evening by the big screen. It's home in France, but we will see the mother and the last one in the evening ridden in the Dressage Arena. Therefore, this is the last foal to present to you, catalog number 21. Ettore Gors Franz Jäger. A call by Franciscus Blomorsac Lord Sinclair. Så her er altså en damer her. Det næste følge på banen har det sidste følge vi viser, fordi katalog nummer 22 først vises i aften på storskærm. Den er nemlig hjemme i Frankrig, men dens rigtige mor er her på Helstrand, der så eftervises i aften, reddet på dressurbanen. Men altså her nummer 21, Ettore Gors Franz Jäger, efter Franciscus Blomorsac, som morfar og Lord Sinclair finder vi i tredje led. So in the arena now, Ettore Gors Franz Jäger by Franciscus Blomorsac Lord Sinclair. He's very happy today, Franz Jäger. And the last foal to show you for this evening's auction, which will take place at the Dressage Arena 8:30 in the evening. So 20:30 we will see this collection of 22 foals in total, and we hope to see you all there. We think this is very high quality with superb foals. And here number 21, the last to show you now, Ettore Gors Franz Jäger. Thank you for now. I'll see you later in the evening at the Dressage Arena 20:30.